Pozdrav ljudi, došli kod Luta 55, danas ljudi nešto specijalno za vas, jedan kratak tutorial skidanje Java verzije za The Launcher ili za Minecraft. Znači, polazi kako se to izjednači, vrlo prost tutorial i vrlo jednostavan, tako da opratite do kraja. Znači, uđite u bilo koji Google pretraživač, znači bilo da je Google Chrome, Mozilla, Firefox ili Internet Explorer, bilo koji da je, i u search baru gore ili ovdje možda kucate download Java. Ja već imam upucano, znači scrollati, to je original www.java.com, vidjet ćete sliku kao kafe, download Java for Windows, znači nemojte klikniti ovaj IDE Java, to je neki drugi program, znači samo kliknite download for Windows i scrollate, znači će pisati accept ili nešto drugo, vi kliknite accept ako vam izađe i kliknite download Java, ovaj zeleni pravogonik, onda će ovdje izaći uzima 2.2 MB, znači kliknite na to, yes, no, ovaj mi izašto, meni se ne vidi ovdje, ali na snimku, ali piše yes, no opcija kao se pita, kliknite naravno yes, onda piše welcome to update license terms, znači kad ima već skinuto, njima će možda malo duže trajati instalacija, znači bukvalno manje od 2 minuta ljudi, znači tako da redovno updateujte Javu, da vam ne bi došlo, šalim se. Znači idete kad mi izađe, kliknite samo install, onda naprijed malo sačekate da se učita, tako to. Sad kao mene malo drugačije, pošto imam već instalirano, možda će mi izaći update. Ako vam je prvi put skidate, znači kliknite samo install, klasika. Tako da malo sačekate. Znači pokladno brzo se skida. Kad je malo brži internet možda koji se skine, imam link u deskripciji, opis dole u YouTube na ovom kanalu, kako se skidanje Jave. U prošlom videu u tutorialu smo radili skidanje Minecrafta preko The Launchera. Također nisam zaboravio sam da kažem da i The Launcher kao program sam može vam ponuditi da skinete Java program. Znači prvo skinete Launcher, ponovno sam ponudi Javu, pa onda poslije toga Minecraft skinete. Tako da sve ide u jednom. Ako nekome se ne desi da ne može da skine, nam The Launcher ne ponudi Javu ili javlja grešku ako trebam Java, vi samo idete original na sat Jave i tako skinete. Znači kaže you have successfully installed Java, ok, close. Ako neko zna da jedan se nalazi taj program, pošto kao ne možda nađete Javu, to se ne vidi nigde, možete ovdje u taskbaru, znači da mi sad kursor miša, i to ovdje da ova strelica show hidden icons, koji ima Windows 10 ili 7, 8, 8.1, 11 isto. Nalazi se ovdje Java, ali kod mene nisam stavio. Ako ne možete i dalje da nađete, je tu type here to search, znači pored Windows ikonice, kao što vidite ovdje da klikćem, type here to search, kucate Java. Znači idete configure Java meni piše kao app, znači gledate da aplikacija i kliknete open. Znači open. Ovo je načela control panel i to za nas za podešavanje opcije, ja to ne bi sada čačko i zalazio u tako stvari, ali uglavnom da znate, ako ne možete da je nađete da vidite, znači idete u general i onda imate about verziju, znači koju verziju koristite, ako treba da update da ažurirate ili tako najnovu verziju. Meni vidite 411. update verzija 8. Sad vjerovatno i vama, to je najnovija sadašnja verzija. I dalje imate dalje podešavanja. Evo napredno podešavanje, ako hoće da čačka da isprobava nešto slobodno, pošto je Minecraft kao sam kao igra programirana u Javi, u programskom jeziku Javi. Također u budućnosti bit će i tutoriala u Javi programskom jeziku. Malo širnije u tome ćemo u budućnosti raspravljati. Tako da kliknete OK i to bi bilo to. Znači ljudi, njihov oficijalni sajt, ako imate neke zamjerke ili nešto ili ne razumijete kako se skida, mislim laganice. Nema ko ne zna skine, ali slobodno me kontaktirajte, pišite mi na Instagram nalogu ili na komentarima u YouTube sekciji. Ja ću vam rado odgovoriti, tako da bi to bilo to u ovom videu. Također link za skidanje Jave je dole u deskripciji, kao i The Launcher. I to je bilo to ljudi za ovaj video, vrlo kratak, jednostavan, hvala što me podržite, pratite, respekt za vas i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pus!